Siasa cia Meru ni cionekete gukarataka ikujukia mwerekera jonge kuma kiumia kithiru riria munini wa rais ari Meru ari kuriunga Meru ntuku ya kiumia kithiru kindiki ni atumiririe muchemanio jwawe na atongeria ba Meru garune yawe onto bwakarikire ntuku ya Jumanne nthiru. Muchemanio jujo ni jwanekire kureta amwe atongeria ba Meru bario ngabana Kawira munini wawe abunge MCAs ngabana wao kaberekera itumurungi amona kinyabangi ende ntuko ugoro atongeria bamwe ba Meru ni bathithirie muchemanio jonge ntere oi uchakaren muchemanio juria jwa kinyikinya ne munya na lenturi amona bo kwethira batari Karen na kiumia okeu kithiru igambare ngabana Kawira rethira rekithikirwa ontubura bugeta na mbere ntuko ya rojo ore igambarire rerigeri kugitwa mweri jojo twitite jwa ithatu Muthuru Muriuki na gichunki gia siasa. Mbiria ja munini wa mutongeri wa Mugongo Profesa Kithure Kindiki akinyire ndene ya Meru kiri kiathoka wikira thumbi Bishop Mweru wa Sindonia Nkubu Kikancha Methodist. Pastoral supervision, government kiri kiatho giki kinyanyi matongire kathumba gukinya batombere kwewa kanya ndi munini wa mutongeri wa Mugongo aki Kithure Kindiki wombere kwaria aki. Nataka nichukue nafasi hii kwa njia ya kipekee niwajulishe wale wenzangu ambao tuko pale. Tumekuja kama viongozi, lakini tumekuja kusikiza neno la Mungu, na kwa hivyo hata kama tutaongea aja nandi kuonekana akirigire siasa iringwa nontu ikundi biri nibiatirimia aja kimwe munini wa ngavana Mutumanto ithinkia na kingi Kawira Mwangaza. Ntombo support a situation where thirikari nene ikaliunga Meru na liunga Meru wa tima, for example MCA, MP, Governor Ponde bari na attendance ke muchamanyo yu na ibakari ndi ariko ibakari ndi yao, lakini no ndo wazi ya heshima MCA wa iri una hareo atomba kurwa kethanie MP uringeri kura that constituency areo atomba kurwa kethanie Governor we president wa county areo na atomba kurwa akethanie gitume ugantukia njumenere thingatirite akethirwetite atongeria nja yawe musie munene jwa Nairobi. Tuko na kikao tumepanga na viongozi wengi wote, governor, members of parliament, MCAs na watu wengi zaidi ya 3,000. Tutakuwa na kikao kule katika makao ya naibu ya rais siku ya Jumanne kuongea mambo ya maendeleo. And we will have representatives from. We are not going to speak politics on that day. We are going to discuss how the national government can support the development agenda of the people of Meru County. Nikenda bomba kwa lile mantoja witina mbere na akiwa msemeno juju udisia sekedo ekiringwa ku. It will not be a political meeting. We are not going to discuss who is the governor, who becomes the MP, who becomes I don't know what. We are discussing development projects for the county of Meru. Na nani rukirwa ntikuire ntikwe Jumaine uri wari minister uri Kenya nombithikari nturi onekana akimneria muno musemano juju kigo ntububu ni umona kiuthano kia siasa arantu beti na bateo kanya kakweja na uge bwao kwatuka ni umabora ndibirwe kukirwa rendione antu ingiri 3 yuru ari ro kubomba kwa redio mantu antu brantu bangiri 3. That's a public rally. Kuketha ni mantu ya bunge beto kenda na seneta nambi na ngavana kuketha tuika nema MCA baba thuri kauka ikan group kandogo antu bomba kwa waraniria, lakini ground kiantu 5 public rally so utombo tuwa transfer public rally kuma Meru ukadhiria Nairobi ya Mbiru na kila ntu raba kinyere ke musemano juju abunge nibo bonekanya kakuwa mirandi iria bakwendekethika ndene ya Meru na mono kirishiko bya mbunge aja na kunandi Amiru ni beterete kona kethira mirandi iji ikethro ikirikithwa nyuma ya musemano juju muthenya mbica ciaumira kuonania musemano jungi tuthithikite ruteroro Nairobi araura wari ngavana wa mbere no Peter Munya ora wari ngavana wa Bairikirito Murungi
Minister Ogatene hore mimethekari nturi abunge ba Meru otongere bo kanisa Njuri Ncheke lakinyo otongere bo MCA mbonekana batirimene bakiuga musemeno juju jujite nikenda kuona kethira bakareta Meru amwe nyuma ya musemeno juju ntuku ya Juma igambara kawira mwangaza ndakulito gitine arionekana likiambia kugambwa aja na interesionde ikenda kuona ni gitomi nibo bomba kusinde gamba liri. The mover of the motion wants Zipporah Kinya and the County Assembly of Meru are convicts. A court of competent jurisdiction has sentenced them to a period of 6 months imprisonment. To interrogate the pleadings that have been filed by parties, the submissions by the parties, and for you, my lord, to arrive at your own independent decision as to the position of whether that was a conservatory. It is a live matter that is before you, my lord, and we will urge you to exercise your discretion. Amuna jaja John Denandi mthejwa igoro kikundi kia tongeria bara batirimene Nairobi batirimana Meru kairi na muroto jao ni juju imuchema ni ojwa iri jura jonge twa na Nairobi tariki 18 na madhumuni ja kwithwa twina muchema ni juju ni ati tuonete ni bwega twambirie kugwatanira na twambirie kwaria manto jetu ja Meru County na mono ni untu bwa maendeleo jara tukwenda jethwa ja ntura yetu ya Meru County ko ashore betu ba media para tukariaja tutio kalina mantu nyingi ja siasa turi ali mantu ya ngwataniro ya Meru ala Meru iri na ara tukwenda Meru eta miaka ejete na tutegua 2027 hapana tuitete beyond 2027 na kinyake da tukagwa tuite mwanga 2040 na ntubati tuarie tole ya Meru tukagwa tuwe na vision yetu ya Meru 2040 so ikoge madhumuni jao chamani na arua na tukwaria na tukwatanira na ibuije kule andu wengi bana interest yao cha kisiasa lakini kwa sasa Meru ndio number 1 ikiwa kuona mheshimiwa Kiraitu aliaja members of parliament batongirite ndikiri baliaja county assembly baliaja our former CS bwana Mithekari Nturi aliaja our former governor CS and member of parliament Peter Munya is still part of this and we want to welcome mtu wote kwenda kugwatana na batu ni mtu wa maendeleo na mikadiri yetu na muturire wa Kimeru jura tukwenda Meru ithirwe kali rojo na auke kwa anchokeria Meru bothe nkatho na mbwere atiri na ndito kwambiria safari ingia kuleta Meru pamoja na twinde tukarungama pamoja twakinyira nara ange nara kwa siasa tukamira tukaria lakini Meru kwanza na nande ikundi kathumba na kinya tongeria ni bambite kurekana na ngwataniro kikundi kia biashara na igoro ituronire murengo yara yetire kuithia second meeting na meeting ingi aja Thiri Center na bakuma bauga bari ariria manto ja maendeleo ya Meru County na ndi barenda kuga kawira mwangaza arega kwengwa tariki 14 tariki 15 tugeta kwa wa Munyoro ite ni thai bugetera just go no need of waiting for 14th no ndo kabogera ku intimidate the president a interfere ne gamba ya kawira mwangaza na ati interfere kabogeria kuenderia thirikari ya Kenya Kwanza uoga kenda interfere na igamba ya kawira mwangaza na bakiuga nandi asiasa bateko bathuganiria no siasa ki bakutho bakiringa gituminya bakonda gwika mucemanio njokwaririo ra bagetana mbere no ndio guta mbeca na itue ne mbeca iu na itue ne tauni eji na igukinye gitaria tuburi to kutima na twinze twakara ndiguru na twingona itukare mantu jetu tukonora tugetana mbere na nandika tukuria antu ba biashara bamenye na antu ba Meru bamenye atongeria betu bari mantu jao na ndi batiare mantu jetu
na no mwangana ndi twambirie kuibanga turi Amiru tumenya tugakara na ikio gitumite ke Chamber of Commerce twita muchema yu munene thikenda tumba kugwatana turi a biashara tumenyora tugomba gwikaria nontu tungira ndu wina interest na batu amaja jonderandi ntukureteri muno ni tariki 14 arega mbere kurita kawira Mwangaza gitine dikethore kigitwa na nari mbere tariki gikinya aratukinyithanandi ni kwa methwa siasa tona ngwatano ikuthithua moto jone jujuriku Muthuri Muriuki gichungi gia siasa.